тарона бахшида мешавад ба зиндагиҳо ишқи нокоми Шаҳром номҷавоне. як рӯз ҷавоне бо номи Шаҳром аз зиндагӣ ва он ҳисси қалби худ бароям қисса кард. аз ишқи поке ки бо вуҷуди кулли талошҳояш натавонист ба дасташ биёрад. вақте кӯдак будам ва бо ягон духтар одат мекардам, фикр мекардам ки тамом ин ишқ буд ва ман ошиқ шудам. вале на. ишқро замоне эҳсос кардам ки бо як дидан дар қалбам ҳисси аҷибе пайдо шуд. муҳим нест ки бо ту ҳарф мезанад ё на. муҳим буданаш аст. бо нияту қалби пок ба ӯ менигарӣ, бо мақсади бо ӯ якҷо шудан, на ҳарф задан. ин аст ишқ, мегӯяд Шаҳром. ва ёдоварӣ шуд сараввал аз ишқи бародари худ. акаи ман чанд сол пеш як духтарро дӯст медошт. яъне ҳамдигарро дӯст медоштанд, ҳарф мезаданд. хулоса як рӯз духтар ба бародарам оиди хостгорҳои худ мегӯяд, вале акаи ман бошад бовар намекунад. ва ҳамин як иштибоҳи кӯчаки ӯ, яъне бовар накардану талош накарданаш сабаб мешавад ки духтар ба шавҳар барояду бо ҳамин ҷудо мешаванд. акам баъди ӯ хеле азоб кашид, дард кашид. ҳоли ӯро дида ба худ як дарс гирифтам ки дар ишқ бояд талош кард, на раҳо. хулас мо бо оилаашон шинос будем, яъне гоҳ-гоҳе суҳбат мекардем ва бо он духтар ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ баъзан вақт ҳолпурсӣ мекардам. баъди 4 соле ки аз бародари ман ҷудо шуду ҳарду оиладор гаштанд, як рӯз нохост дар саҳифаи инстаграмаш акси духтареро дидам ки дидам баробар писандам омад. бо як нигоҳ ба аксе ки намешиносамаш ошиқ шудам. нигоҳҳояш, чашмонаш, чеҳрааш, хулас намедонам вуҷудамро ҳисси аҷибе фаро гирифт. ва ҳамон ҷо ман чӣ будани ишқро дарк кардам ва пай бурдам ки ошиқ шудам. ва ба худ фикр кардам ки шояд ин духтаро ёбаму бо ӯ ҳарф занам, ӯ моли ман шавад гуфта. фикрҳои ҳархела ба сарам меомаданд. санаи 10 январи соли 2020 буд. ба апаш навиштам ва оиди ки будани он духтар пурсон шудам ва онам гуфт хоҳарам мешавад. аз инаш ки бехабар будам. хулас пурсидам ва дар борааш ҳар чизе ки мехостам маълумот гирифтам. бо ҳамин аз байни як моҳ гузашт. санаи 6 феврал бори нахост бо 100 умед ба он духтар навиштам ва бо ҳамин оҳиста оҳиста ба гоҳ-гоҳе суҳбат мекардем. хонаводааш намедонистанд, вале падару модараш оилаи моро, бародари маро ва худи маро хеле хуб мешинохтанду эҳтиром доштанд. модараш хеле дӯстам медошт, мисли фарзанди худаш. барош гуфта будам ки духтаратро ман ба занӣ мегирам. модараш розӣ буд. хулас аз байн чанд муддат гузашт ва барои ӯро дидан ба хонаашон ва назди падару модараш ба хабаргирӣ рафтам ва барои аввалин бор ӯро аз наздик дидаму бештар дӯсташ доштам. билохир ӯ ҳам дӯстам дошт. мо бо ҳам бо эҳтиром суҳбат мекардем. дар давоми чанд моҳе ки бо ҳам суҳбат кардаем, ҳамагӣ ӯро 3 бор дидаму халос. вале ҳеҷ гоҳ наздикаш нашудам, чун мехостам моли ман шавад ва баъдан ба ӯ наздик шавам. ҳеҷ гоҳ нияти бад накардам. хулас тамоми хонаводам аз ишқи қалби ман бохабар шуданд, вале ҳарф заданамро намедонистанд, на хонаводаи ман ва на аз духтар. ҳатто ба падарам ҳам
عکس او را نشان داده مقصدم را فهماندم. همه راضی بود، اگرچه در اول مرا جدی قبول نکردند. از بین باز یک مدت گذشت. خواستگارهای دختر پیدا شدند. خواستم من هم بروم، اما گفت من هنوز شوهر نمی کنم. مادرش که همیشه می گفت دخترم را به تو می دهم تا اندازه دلم پر بود، اما هیچ به عقلم نمی آمد که او را یک روز نه یک روز از دست می دهم. آماده‌اش را نداشتم، چون خیلی دوستش می داشتم. خلاص در میان خویش و تبارشان برای خواستگاری آمدند و عمه‌اش سبب شد که پدر دختر به این کار راضی شود، چون به نقل خودشان پدرش در وقتش به اونا به اصطلاح دست داده است. 3 اکتبر بود که پای دختر به من زنگ زده خواهش کرد که مادرم رو روان کنم، مثل او و اکم جدا نشویم. گفت خواهرم را به خویشمون به شوهر می دهند، پیش از اونا تو برو. دست و پایم را لرزه گرفت. به مادرش زنگ زدم. گفت اکنون دیر شد، از دست من هیچ چیز نمی آید. خواهش کردم که این را رد کنند. بعد 2 روز مادرم را می فرستم. اما او گفت امروز انتظار می شود تا مادرت بیاید. دست و پایم می لرزید. خود را گم کرده بودم. حالتی بود که نگفتنی. اما از یک طرف شاد بودم که از من می شود و هم از طرف دیگر می ترسیدم که مبادای راضی نشوند. خلاص زنگ زدم به برادرم، مادرم، پدرم، همه خویش و تبار، همه را به پا خیزاندم. حتی گریه هم کردم. آنجا من تن دادم که انسان برای به عشق رسیدن چه کارهایی را که نمی کرده است. خلاص از سببی که خودم در دیگر شهر بودم، خانوادم همگی شامگاهم به خانه اشان رفتن. از بیبی و بابایم، خویش و تبار، یار و جوره هایم از همه دعا گرفتم، چون سخت می ترسیدم. خلاص رفتن خواستگاری. گوشه در دستم انتظار خبر خوش بودم. خیلی دیر می گذشتن اون دقیقه های اون روزه. از بین چند ساعت گذشت. اکم زنگ زده گفت خدا خواهد همش خوب می شود. دلم رو پر کردن. یعنی پدر دختر یکون جواب انیق نداده است. همش تقدیر گفته آنها رو گسیل کرده است. ولی ما به امید بودیم. از بین چند روز گذشت. دختر برام پیام کرد که هیچ کس ما رو گوش نمی کند. ما رو با اون پسر به شوهر می دهند. اگرچه مرد بودم، ولی اون لحظه اشکهایم به اختیار می ریختند. شبانه بعد خواستگارهای او برادرم رو گرفتم و خودم به نزد پدرش رفتم. با اون نشسته صحبت کردیم و اونجا من الکی درک کردم که دختر رو از دست دادم. از پدرش زیاد خواهش کردم تا آنها رو رد کند، ولی من دست دادم، وعده دادم ناموسم رو پیش خویش و تبارم پس نمی کنم گفته جوابم داد. بعد 2 روز یعنی سنه 6 اکتبر باز با برادر و یک رفیقم شبانه به نزد پدرش رفتم. دلم قرار نمی گرفت. شاید از من شود گفته تا نفس آخرین مبارزه بردم، ولی افسوس. پدرش با برادرم در بیرون 2 ساعت حرف زدن، اما بازم نشد که نشد. همه تلاش هایم بیهوده بودن. با پدرش گفتم شما خطا میکنید. من دخترتون رو دوست میدارم، او را خوشبخت میکنم. از چشمان پدرش اشک جاری شد و گفت من تو رو دوست میدارم و هنوزم احترام میکنم، اما بعدی وعده دادم به اونا من رد کرده نمیتوانم. من ناموس خود را زیر پا نمیکنم و در خلاف شدن نمیخواهم. چی که گویی میکنم به جز این کار؟ گفتم هیچ چیز نمیخواهم. یگانه خواهشم این که او را خوشبخت کرده توانید، برام کافی است. و گریه گلوگیرم شد. به تقدیر خود آنجا تن دادم.
ҳангоми бозгашт бо духтар ҳам суҳбат шудам. вақте садои гирияшро шунидам, дарди худам чӣ буд ки ғазабам боло шуду гуфтам ман туро мерабоям. духтар ҳам розӣ шуд, ҳама розӣ буд. баъди андаке боз духтар бароям паёма кард ки ман ба тақдирам тан додам. ӯ якҷо шуда наметавонем. обрӯи падару модарамро резондан намехоҳам. ба хотири ман, аз баҳри ман гузар. агарчи сахт буд, вале ҳарду ба тақдир тан додем. вақте якеро аз даст медиҳӣ, бештар дӯсташ медорӣ, бештар пазмонаш мешавӣ, чун медонӣ ки ӯро дигар надорӣ. баъди ин ҳама воқеаҳо духтар ба ман гоҳ-гоҳ менавишту ин ҳам мисли ҳарфҳои пештараш на. чу дубора ба умедам кардан намехост. хеле пазмонаш мешудам. мехостам канорам бошад, оғӯшаш бигирам. тамоми ҳарфҳоямро барояш яку як бигӯям. дӯстдориямро, дардҳои кашидаамро, ҳамашро мехостам барояш бигӯям, то бидонад ки бе ӯ ман чӣ қадар гиристаму дард кашидам. эй кош инро ҳама дарк мекард. аз апаш фаҳмидам ки моҳи августи соли 2021 арӯсияш барпо мешудааст. ба он духтар гуфтам, то ман тӯю фарзанддор шудану хушбахтии туро набинам, оиладор намешавам. агар рафту баргаштӣ, ман бо ту оиладор мешавам ва интизори ин лаҳзаҳо меистам. баъди ӯ бо ҳеҷ кас ҳарф назадам, ҳатто шавқу хоҳиш ҳам надорам. ишқи ӯ бароям басандааст ки то охири умр интизораш бошам. моро аз ҳам зинда ҷудо кардан хеле дард кашидем. дардҳояш рӯз ба рӯз зиёд мешаваду кам не. ман тамоми умр интизораш мешавам. хеле дӯсташ медорам. хеле. барои аввалин бор ошиқ шудам ва барои аввалин бор сахту бесадо шикастам. бо вуҷуди мард буданам ишқ корашро кард. умедворам ки ин захмҳо рӯзе шифо меёбанд, аммо ӯ ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад.